Usimbut Menteri Rangba ka jilla uba Preston Tingsong ubadai artat Menteri badai khmi ya katanat PWD roads uloong banadu usnam ajar khat pra hadu ajar khat khandai haka scheme jong ka World Bank ka sarkar kala yo 6,000 klor haka ba yadai ban shnai ka surak badya kani ka surak ka bawan nongpo umden Sunapur labo ban pej haka second phase ka ban sasdang no shen Nagalyang Menteri ulaong baha ubnay leber aja apusaw lala ban pinrong ya kani ka project lingba ka budget allocation naga Ministry of Donor hapo ka priority list bansnay ka surak na nongpo hadu umden haka jingjingay ka ba 4 kilometer badminta la pinsangya shwana marka election MP. Hagabaya day bat kani ka jingpin shay na kalyang Menteri ulaong ba ikong BCM iday banshim ya kani ka jingpin shay na kalyang ka sarkar kumbalong menta ikong CM iday ban sangya no ka jingsha tangan ka jong ina martang haki kindiat por ka sarkar kan sasdang no ban pinya chakmat na ka benta ban shnay kani ka surok. Ngan jong i kong si alor ka jing ka demand ka jong i ka widai bat kanika ban penha ban repair ban an le bahai kanika surok ka pingi ong ka surok nongpo umden Sunapur kanika subject anisha ka pinga kren la pun bun telikisne dengan sultanat cibun iku concern jong ini kong iba haka bakadu iwan kenang cisilong bandro susu ya attention jong ke government haka ba ilasdang kendiat teligis ni ban syatnan bat na kaliang jong ka department harisha ngilapha kubor lamba jong engineer ngilapha lamba jong ka district administration ban pensyai lor ka status benika koi haka nuk benta ka dei bat benika surok nang tena nongpo Saumden Sunapur de menne mensiru angsya na kaliang jonga la invite na komentara inwan bani kedu bangan nang batai susu kenrei imsem lala banwan imsem pedian banwan den rei kam lele ka bang ngakwa kalau ban persai na kaliang jong ka department na kaliang jong ka sarkar hakabaidei bat kani ka position jong kani surok na nongpo umden bat kaban connect ru sadu Sunapur bat kaban connect ru ban mi syate sapo sapok banian tekani ka subject ko mo phi na du u ar hajar hatra ar hajar dai hakin syang na propose atalis ka bangi om ka pat ka scheme jong ka World Bank nila prioritize kilabu denrei haka bakhadu namar ban nakaliang jong ka World Bank ka ai yani tang si hajar klor haka widei bat ka root sector de ka ai ka bami nang ta kalong ba kani kesrok napo nongpo umden Sunapur ka World Bank ka omtong nya pepat haka face ka ba haka ba ka face ka ba hat umta ka patsda tang ba slab shu ka face ba kan sasdang te UMLA jongka nongpo MDC kiwe ki leaders jongka to area ru kijuan nakapor sakapor ban kerpat bat ban pen sneu hanga bat ngalawan ru la arsin laisin cekete cakang i bakal long sisa ka badon kam adu kata dengan tu ya pi ha une ubnai ubalai kebeladep ha une ubnai balai donbok ba kadon kaneka budget allocation na kaliang jongka Ministry of Donor hakaba khadu nilala ia kaban perum ia kan project hapo ka priority list ka banengkong ba ia kan slot inshna ndadu nongpo hadu ha umden ka badon kumba arpo kilometer dahdi nang tu kawan no election de nang ta na kaliang jongka ministry ka omba hinsa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep kanika model code of conduct te ka sakut te menta ka status jong kane ngakwa bani thu tat wasai kalong ba ya ka DPR na kaliang ka department kala penkre dengan kremen scan balakum no ladam dei menta katayo hakane katayo bangawan ngilala dan pa ya ka DPR sia planning department bat ka planning department kan sapha ia kan DPR syate syapo Delhi Syaka Ministry of Donor
lengba jong ka NEC lengba jong ka NEC kenang ba kinyo ban ai sanction kata kedeka latest status jong kaneka surok kabadai na umden hadu na nongpo hadu ha umden kabakpoi arpo kilometer nanta susu na lor ka umden yad syakman kabat poi sa kumbalai popra kilometer lai popra lai punai kilometer ban mi sendon ban connect bat ka bernihat nama syate dang bun kisnong ditau kiba idon kam kiba hap ban penhai ka surok de yakaniru nganyothu ipi lai popra hadu lai punai kilometer ngila de penrung yakaniru hapo ka PMGSY3 bat ya ka DPR ka de ladep ngakermen scam ha kanika tayo ka bamita hapo Delhi kinsyong meeting hakaban finalize ya ka DPR parbu pan ai ka sanction dekane kan poi lakum no kumnuru nung dunai ka santoglun bat katu ka bananok po umden kan nung dunala kamu sanpo wai hadu sanpo atlun deka jingmut toy ka bakraw kolong bakane ke area parokowai larengnya la bantemdet ya kan ke project kalau ke jingmentoy ka bakraw ke jikurku ya kitu ke area kitu ke snong kita ke badon kitu ke area parokoi but what ya ka umden ya ke snong umden ter kitu ki wei ku ke snong marjan kan long ke jingmentoy na malada ki kwa ban le chegawati lek sikin dalam kam su ban wan thai siapo nongpo na mar ka jingai da ka bekiyat bet na umden lek si ban mi sebenarnya kaban poi tang kum bang ong kim ne lai thuk ra kulitan la poi sebenarnya nang ta la poi segati katakan lo ke jikurku ka bakra hanai le ki wan thai na umden sanongpo bat nang ta nanongpo sebenarnya kabak lam no ke jingai ka poi biang sukum lai phok kilometer nanongpo aperni kemudian at total profit pol kumba nduna ya ka sanpo kilometer dan railer ki yat no na umden direct ban mi sete sebenarnya kabamutkan poi satang kumba lai phokra lani lai phokdai kilometer kajing motoy ka bakraw ya ki pajba jong katu ke area prokowai te na kata kadaw ka bangakwa ban ong hanne ni na ka sorka ni chimkia ya kani ke area ya kan ke project bro arteli ke way lembaga donor ke banyak organisasi scheme bar ke baa ke badai ke PMGSY3 ya ke ba ngin tang suyo ke sanction ngin sakot ya tenar baru ngin yo ban pentrei ya kan ke project ke bahe bat ke ban long ke jikurku ke kraw ku mang OIP ya ke riboy barok ke way bat kumju kham tam ya kitu kisnong kitau kitu ke area kiba marjan kiba don sya kitu kita batkan long ru ke jingkurku ba banmi hasunapur ngamar banmi hasunapur la don ba ke cikin ka ba nang nakata ka meeting point ga bingin om ka lum nongrim kan mi direct syapo syasun tegi bril jungi kitu ke area kila ban ya ban le hasunapur la ne kila ru ya ka ban wan banmi sebernihat ban le syapo wadi te kabanga kerpat menta ka kenti kalong ya ikong sir iba haduk menta idang beteng ya bijak tangan kejuni na kalian juga सरकार na kalian jonga kumu deputy CM wa pekru ya deputy bat ngakerpat kalong ba insngobha ban call off no ya kani bijak tangan kejuni lani lati impat smutu impat syai impat hun ya ka ka pengakren ngalong uba pediang skobha gajikan kaple bila bangun kendu yang hak kenung por halor jong kanika project beda halor jong kanika isu kaba ihap ya kaban ya akan kelenti ya kaban syatkan ya lagi ke kumta na kaliang jong surga na kaliang jong katenat pludi na kuat berkerpat sesi empat ya tai skobha ya kaban call off no ya kanika program ko jong bat idon kamru ban berkat ya ka kot kakia ajo bat ru ndei tang ya ka kot kakia kani kalong kum kaji pensai pat ba jongi na kalian ke surga ba in sutu
bahkan ni kam kelaya syapram kelaya syakma den rai bin ong bat de subuh ba ni kuano badai ban petrai no mentah ya kata man itu ipi nginem hak ban le ya kata lano lonuru namar ke proses kadon hadin balayo sanction kamut kan ya tender hadin jo ke tender kamut ngin sa ai ke work order bat dangta ki company kinu ki bayo lani ki kontraktor kinu ki bayo kin sasdang ya kakam hapo ka jingpet jingpi jong ka pludi road haka jela ka jemi kata ngan namlah ban ong kum nu den rei kani de kasin ka ben kong ka bang ai mana statement but ngangets ken ba iru in pediang ya ka e kani ka bang pensai namar habang pensai kamu with authority ka bang pensai bahkan ni ka status ka kalau kumta tinggal kerpat ban ngangets ken ba ikong si mu lakum in sangeno ya kani ka fasting ni ka ngastai kaba idang ya ta ihapan perkat lo kumubi ya ka koi ka khia jom bat kumju ru to la da ong punna ba lesi ka sarkar ka mai lani ni kren da kijing atati kata kalah ban long de kumbi ni kani ka ong na ong pini ai ya ka ni ka jingtip ka ban detail ka batikena namar bayakan ni ka project yakan ni ka ru nila identify baka day ka way na economical important road hapo ka jelajang ina ka damo pi nang etsken ba iru insim nya kani ka jing sai ka jonga ba kalong final haka wide ba ka project